ole tun tuma chuan electric bill chhut dan le electric bill en dan kan zir ho lenga tuna kan hmu mek hi electric bill ania electric department lama tanga power and electricity department atanga electric bill kan don ania hemi bill atang hian electric bill kan chhut don ani chuanin electric bill kan chhut atangin department lam hian kan bill tur zathi anon chhut dikem ti te kan hre thei don bokani ahmasain electric bill kan chhut main hria tur poimo te kan en ho masanga tuna kan hmuang hianin electric bill kan chhut donin thil pali poimo deuh mai hria tur a oma pakhatna chuanin meter reading hi unit cost unit consume zat unit kan man zat kan hria theina na thil poimo nia meter reading a chuanin present reading le previous reading masazok in thlauna khami kha ania present reading le previous reading chu electric bill atang hian en donila tuna kan hmuang hianin hei hi present reading ania previous reading hei hi ni nakina chip chiar zokin present reading le previous reading te hi a bill kan chuthuna kan en le donia tichuanin meter reading kha nia unit cost kan chhut theina na thil poimo nia panina chuanin fixtures ania fixtures hi unit 1 kilowatt zela cheng somnga mizorama kan choya state danga hian state rang hianin kan choi dan ain anglawa fixtures hi gujarata chuan cheng somni panga an choya manipura chuanin 1 kilowatt zela hian cheng somruk an choya chuanin new delhi ade chuanin za somni le panga dai alo nia west bengal a chuan kilowatt khata hian cheng som panga an choya chandigarh a hianin cheng som an choya sikkim le tamil nadu a phei chuanin fixtures hian choi velo ani chutiang khop chuanin fixtures in diaram state rang a hianin kan choi dan ain anglovani mizoram bika chuan unit 1 kilowatt bika hian cheng somnga kan choi ani chuanin pathumna hian meter rent omleya meter rent peak hi single phase a somni ania three phase a hianin cheng som thum le panga ania amero chu meter hi keimanin kan lei ani chuan department in minron vu asaka a meter nen minron vu asaka ni kha chuanin thlatin single phase a somni three phase a hian som thum panga choi ngaya amero chu atlang puin meter hi keimanin kan lei thina chuwang chuanin electric bill a hian meter rent hi kan choi lo tlang puini chuanin palina hianin mizo te hun taka hian thil fipek te hi kan lo ti thin lawa kan lo in thla da tlang puya tin thei ngil te polom thina chuanin late payment hei hi apalina chuan kan hriat turania a hun chunga pe khun chunga kan pelo ni chuan late fee a thlaleya khan 2% total amount atangin 2% hi kan choi bel don ani kha hriat tur poimo chili te ania electric bill kan chu donin chuanin are chungchang kan hriat tur poimo omboka chuta chuanin unit khat atanga unit za in kara khan unit rate a hian cheng thum le paisa som kan choi don ani entinan kan unit consume kha cheng unit somsari pakwate low consume taila kata khan cheng thum le paisa somin kan multiply zel don ani chuani unit kha zale zanin kara khan chengli le paisa somrukin kan multiply lenga chuan unit zahni chung lama khan chenga le poisa somin
kan multiply zel don ani kha unit cost ani kha shia tur poimo ni sela tuna chuanin electric bill a bill khan entaila a bill a hian atir lampang consumer number te name te address te ti chuanin category tiang chi te kha oma helama hian bill number date bill month year ti te bill type supply system ti te meter number tiang chi te kha thluah a amero chu electric bill chu donin atangkai lem lova chuanin nichina kan soitawng khan masabera poimo chu meter reading kha apoimo tani meter reading lo enila present reading hi 3550 unit ania chuanin previous reading hi 3500 ania ti chuanin anin thlauna chu net unit hi 50 units ani thlakhata kan electric bill kan electric unit consume chu 50 units ani ta hian kan chhuta present reading kha hei hi nia previous reading hei hi ni boka ti chuanin net reading thakha chunga electric kan consume chu 50 units ani ti chuanin nichina kan en nang khanin 50 1 to 50 unit hianin 1 to 100 in car kha cheng thumle poi so ma puntir turania ta hianin kan unit electric unit consume hi somnga ni chuwang chuanin 3.10 rupees hian kan puntir don ani ti chuanin unit manna hian 50 chu hei hi nia 3.10 chu hei hi unit cost nia ti chuanin unit thlakata unit cost kha cheng za somnga le panga ani kha ama saber ania hei hi kan zota a ti chuanin pahni na fixtures a hian kan en lenga fixtures hi electric bill kha lo en ma sapotila electric bill a hianin fixtures hi hei hi ania 0.820000 ti hi ania chumiom zia chu 0.82000 ti hi hei hi kilowatt ania ti chuanin fixtures bi khi an le taila fixtures a hian 1 kilowatt watt sang khat 1 kilowatt zela 50 rupees choi turania ta hianin 0.82 ani chuanin 0.82 kilowatt hi cheng somnga fixtures cost akan kan puntiranga ti chuanin cheng somli le pakhat fixtures a hian kan choi lo ngai ani ti chuanin pathumna electric bill hi an le taila electric bill a hianin 41 adik le thlapa hei hi fixtures ania 41 hi dika tin ahmasami unit cost unit man kha cheng za somnga le panga ania electric bill a hian hei hi za somnga panga non chu dik thlap maya hei po hi ti chuanin a pathumna chuanin meter rent ania meter rent hi hemi bill bi ga hianin meter rent hi choi ngai lawa chhon chu meter hi keimanin kan vuwa wangin le keimanin a meter hi kan lei wangin meter rent hi thlatin choi ngai lawani chuwang chuanin meter rent ta khan 0 ani maya ti chuanin total bill payable thlakhata kan fi choi thei zat chu cheng za somnga panga unit man za somnga panga ei hi nia somli pakhathi fixtures ani boka ti chuanin kan totalanga hemi te panhi kan totalanga alo chuak chu cheng za somkwa le paruk ani cheng za somkwa le paruk hi late fee a om lawa
pek hun tur hun chung dik taka kan peka late fee pek tela ngai lo chuanin za somkwa le parukhi kan choi tur ania electric bill kan don hin en le taila due date of payment a hian 196 ania hetlai po hian 196 chi ania ron chhût dik thlapa epo hi adikani kan cross check zel ti na ni chu chuanin apalina hian en le taila palina chuanin late payment late fee kha 2% of total amount ti nia eta hianin thlama salama khanin ahun taka kan lo pek lo wang khanin late fee kha choenga ya ti chuanin late fee kan chhutanga late fee 2% of total amount ania total amount chu 196 hi nia ti chuanin 196 of 2% chu 196 into 0.02 ania 2% chu 2 by 100 ti na nia 2 by 100 chu 0.02 ani 196 into 0.02 kan punti chuan cheng thum le poisom kwa le pahni 3.92 aron chuaka electric bill a hian en leila hei hi 3.92 adik le thlapa chuanin atak taka finala poisa kan choi turzat electric bill kan choi turzat chu 196 hemi total amount le late fee kan choi tur cheng thum le poisom kwa le pahni kha kan bela chuan 199.92 lo chua ka chu hetlai 0.92 hi paisa somnga 0.50 rupees aya tamawangin kan round off anga cheng khatakin kan round off anga ti chuanin 199.92 kha 200 alo ni don ani ti chuanin thlakata kan bill choi turzat final payment chu final bill chu cheng zahni ani bila hian en leila chuanin bila hianin 192 kha due date of payment ania late fee cheng thum le poisom kwa pahni ti chuan a total hi cheng zahni ani chuan hnuailama hianin tiana in ziak boka due date of payment 196 ania amount payable within due date 200 tin ziak ani ti chuanin thlatopa thlakhat chunga bill kan pek turza chu cheng zahni ani ti chuanin office lam department power and electricity department hian anon chhût dik thlapa anti fel fai khop mai mun tam taka chuanin office lam hian anon ti dik lo thina complain atam thina amero chu tun tum chu office lam le department lam po anti tha a anti dik khop mai clear to 10 n to 10 kan hlok pui theu ka bai sei engmo tia hriat thiam lo lai te kan nei ni chuanin comment na lama te kan sei ho le don nia